Khubor phi baro shakatuk Khubor jangi ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka sngi kilong. Kut karaki kemen Centenary ka St. Edmunds College. Iutung kamot pran set kumot ki he ke HADC. Ai busket ke Meghalaya yi ki seng bat kunhun ni lekai. Bat haduk lai pau benai sha set tulop kinong tray GHADC. Bat mentangin pa shaki Khubor bakam benya. Kalek kemen Centenary shis pasnem jong ka St. Edmunds College Shillong ka college beningkong tam ha Meghalaya bat ka baar ha ka dong lam mi ingi kari India lasdang house nem khat khandai spa arpulai bat kawan hadin jong ka Cotton College Guwahati khat khandai spa iway kalakut bat penha perda ha ka at khandai tarik Nailar the Most Reverend Victor Lingdo Archbishop Shillong Archdiocese ubalalong ukongsan ha kani kasngi Lesson Ranyo Archbishop the Reverend Father Richard Majau Vicar General Vice Chancellor ka School ba North Eastern Hill University Professor Prabha Shankar Shukla ki he sarkar Meghalaya ki nong hikai ki kimi ki kpa ki samla pule bat ki wei ki bla sha khot skobha ki lapen pho ya kani ka sngi penkut ya ka lekmen Centenary ha ka jingkren Archbishop Victor Lingdo ula pertu ki mati jong kani ka college ka balasai ki lendan ki kenrem amtang he India Henry wat ha ki wei pat kiri jong ka perthai Ulo ongru ba amla shu banjer nenyau tang yeki kraw jabing ba kini ka college kala penmi hakini ki shispa snem. Ulo ong ba usngau sarong ya ka nam ka burom jong kani ka college. Ula yero iki nong seng jong kani ka college ki balayu ijingai yeki jingdon kam jong ki jat benriu kani ka thai ban kieu ha ka puli puthi bat ka jingnang jing start. Ula kit bok ye kani ka college ban nang kieu ha ki kam shakri pai ba kham tam ban penroi ye ki jingmot jing perkhat jing ki samla ha ki phang jing start ba bunjat bat kham tam e ha ka tip briu tip blei ula ong ha kani ka sngi penkut ye ka lekmen Centenary ukong san ula palat pai ba ye ka thup sa ken mau ka souvenir Edmundian Centenary special issue ki jingwai bat jing shat ni ki samla puli jong kani ka college ki la pen bat pen benot ba kani ka sngi ba kemen jong kani ka college ki la poi sha ka jingkut no Kini barok ki jing lekmen ki laphai sha ka thup history jong kani ka persara jing start. This function that we are going to begin today. And we believe in your strength and your power. And dear Lord, we live in the world where there's so much of challenges and problem, and therefore we believe that the light is something that's important to move on. May you be the light in the world, may you be the light in our life, may you be the light in this college, and may you continue to bless us. We entrust ourselves into your hands. All the teachers, bless all the students, and bless all those who are attending this program today. To each and every one of you for being here with us today as we in some ways give thanks and praise to God for the 100 years that have been. I would like to acknowledge the presence of each of you this morning and the unstinting support you have always been to St. Edmunds over the many years. We are privileged to have our Archbishop Victor Lingdo, who had no hesitation whatsoever to say yes, and he brings blessings to us. Father Richard said the prayer of invocation, asking us to put our hands in God, to put our lives in God's hand, and then we will be able to achieve a lot. This occasion is also giving us an opportunity. Journey all these years, walking through my hurdles every day, strong foundation where I stand. Crossing a milestone of 100 years, slowly I watch my family grow. To all the work put in,
all India, in all post offices, wherever there is postal exhibition center and philatelic bureau. This will also be available in National Postal Museum, New Delhi, for the exhibition to release this special cover on this occasion. Thank you. Members of the college and the congregation. The pioneers of the college had a very strong vision for the college and the people who will benefit from the 100 years is not a sign of old age, but rather it is an indication of maturity, experience, efficiency and growth. On behalf of Shillong Archdiocese, I wish to express my sincere gratitude to the Blessed Edmund Rice, the founder of the CFC congregation, and to all the members of the congregation of Christian Brothers. Let me place on record the gratitude to all the members of the congregation, past and present, as well as the faculty of the institution, for their contribution in the field of education and service to humanity by educating everyone who comes to the door of St. Edmund's institution. Many have achieved greatness because of your committed service, and many feel elated that they have passed through this esteemed institution. Congratulations to the heads and the teaching fraternity and for this great service. Professor Stephen Hawking said, "Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. And however difficult life may seem, there is always something you can do and succeed." My dearest students, strive for the best in life. Aim at the big stars in life, and every success with genuine and committed effort is stardom in itself. Be the best in the way you can. Life will be great for you. To conclude, we are all believers in God, or at the very least, each one of us has our own individual explanations for holding this opinion. It is a struggle for each of us to see God in others and offer our service to Him in the manner He requires. However, we all share the desire to serve God in our own unique way. It is said that if you want to worship God, you can do so by serving humanity. And I believe that good service to humanity comes from a deep personal relationship to God. Once again, congratulations for the centenary celebration. Long live St. Edmund College. May God bless you. Thank you for blessing. Yes.
Yeah, a little bit closer. Kajing le si, le jabo, le raha, ki brio ki be imjak po, ki balik siu lik tada, ki be yat linti, ki babam badi, bat ki har pa ki har ki nong let nong wan, na yaudo, mot pran, yau maulong, thamator, stanjip, karikhana, wat thabru, surok na bimola klinik syaduk mot pran, kalapin sma eutung hur ya kala air ring minsim hakini kejaka. Haka arpa kendai tering, kirang bak badon buram na KHADC, bakentup ya UCEM, bak penyat sing sim, ka Kongres Kharpuri EM, ki opisar, ki pulit daladehi, ki lalit ban mat, ya kala air ring minsim hamot pran. Kat ba kidang yat na kidukan deja desha, kala air eubi na ki kiu jingta ka suksing ya ka saudong saukun. Maria poi top hamot pran, barok-barok ki aset ya laki kemud haduk bagi janja minsim. UCEM ulah kaang mardor ya kajing eutung kani kejaka. Ulah kular ban le AA ban penkenria ya kani kejaka the jabok hamot pran kenang bagi pat ba kin light na kejabok jaban bat na kajing sma eutung besyirkai kabakta ya kakwat kakya jeng kibrio barok ki basyong demar ki basiu batada bat ki bayat bayeng nakite kejaka. Coba kemudian ke electricity, kemudian ke cleanliness institusi bah. Ini blok lukis di rumah. Tungguan ya. Buat ni. Lem berekam. Hoi, habidi bakani nakaliang council haki jaka jong kini ki area yodo jaka jong ka this council ngin le nakaliang jongi ngin implement nakaliang jongi banbu iki street light proper lightings bat kumju ki CCTV te habidi bakini ki area jong ka municipal muda nganamla ban grand thamnya kata ngila tang man shu ajimut yaki bakin pentimai no ikini ki CCTV but lighting. Saya kembali bak ni pok yodo ni bak jor ha kini ki bre bon nong kenong habli pai tri sekali. Tapi ngila pentip yo sector officer mene nak police department ban kambu brio kini ki junction. Kenang badadon manu ba pertal si kilong kemene ki kelung kena ne ki kintai brio ne ki samla ki rangba besyak tu. Sikin perta mut ladadon ki police lagi don ki pulit sim lalak ban kem no. Ni bangim dan brio utu brio lalak te nakan yang jungi lingba haka mensingi mensyai ngilak ban kem let si kita ki brio lingba kini CCTV berkiwe-kiwe. Tingin nakal yang jungi ngin kit khia ba khamtam ngi yo EM market lu ba kit khia menta ba kawai na project jungi ban penbha sisa ban kentiu khamtam kriti do store bangidan ye kayo lajong kayo tenrai kadi kayo bo na i menchat su i la trishtom hai kata deng ngim artatien bangin dayo jinga trailang sabar kipai ba kani ga jing tmu ba phani in la ban pendodlok Sokar ke IT sikit beri simat makin penyak jaka. Tipston yang ba sokar dia berbuk dengan kenon begini nu berpenyak dari parking lot. Jadi ban penghut penbiang bat lada kimla dia ban penduk nok ya kata ka. Ni suburam ya ke government but ke government kadan laki jongki kendon ban pendekam. Ni sutu ba kan ran lati ke government ya ki parking lot kam di ke basuk. Sekaman power kani katai ke jingduna staff kan pihak ban outsource. Andai kat hajing outsource jongki pat ke di bendan ringkat ki kendon. Kam dai ban shu outsource teli sudah. Kelemdan ki jing tha, kelemdan ki kendon ki babiang. Deh baiti bakani ngan thot nak kaliang dini sha director jongka urban affairs kumjuru sha kemuda ba da kumno yakini ki bla IT ki parking lot ki de ban kendon ka khoi ya suba de kawai. De ka bat kumjuru kani ka parking kiwan kini ki kali ki tok haru nasha bar state ki yang hangtai bat baru kita jabo yang dok ha ka tuaj lu sini sha rum
balak start buat ka jingpet jok hima meliam ta kum kini ke ingin happen shimkhia kam dei ka jingkhut jing suba tang bangin internet abang ipet saudong sukun abakhuit suba ngiakwat yakya katakan ke bangi kam ka health conscious jungi ne ka health issues ke jungi ke bangi kwa ban penlong si kibriu ki jat penriu khasi jungi ru ki bakhuit bersuba bat ban kwat ban kia kata hi kan long ka jat penriu bersuba ni iba wat hapok yo duk ru tambah kena jingon ke dongki kandon sia kata ka senjam ke ba kumba ngilap mene dalam jengki khamat ringkat ia mencharge market labu la lumthup yo unyut ya ke jabok jaban ki solid waste ki bami nak ki dukan bat ni ki jaka bokher bat nak ki khal motor ru ki wan the angtai kadau kolong ba lai i lupa badan nyut tikela pen skunya ki beri ban lit ke nyut aktu abang ikli batokit na ipa iem bat menteri kadau kolong ba ki duna pala ki kaliban weng no ki nyut akapor ka babiang te yakani le si jing persyang jung ingin ai nak kalian ka council arteli ka kali syaka hima melim kenang ban weng ni ki jing ya kebang ngin la bantek lakam sisai kani kadai kaplan jungi kong ka council desi haka phase 3 but 4 namar haka phase 3 ngin sa penlong ngin sa wanra ekani ka capacity building program ki awareness kini kita haki Shillong haki school haki dong haki jakayo kumta terter but ka food phase part ka bangin sa invite kumen balong mentang ila invite ya ke EOI expression of interest ye ki companies ki banabar ri ki bala ban set up ye ki processing plant namta ka solid waste hang ni po rijungi te ngimdan kam ni ki jaka ki spa ekal ngidon kam tang kumba minimum arpo ekal labiang ya kani ngila ban proses ban recycle ye ki bala ban recycle kum ki plastik but ikini ki solid waste biodegradable let's say la ban penmi syaka proses syaka biogas katkum ki EOI ki bangila khot but katkum ki expression of interest ringkat ki proposal bagi ni company ki la kha sini kita ki kindiat ki bangi syai ringin pat shimrai pat yanu ngin jiet ikini company bangin ai tray Ka Sarkar Meghalaya haka arp kendai turik Nailar kala ai buskit ye ki seng bat ki kenhon ye lekai bat ye ki coach haka jing rakhe ye ka sngi ki lanmen ki kenhon ki bala yok buskit kilong Meghalaya Archery Association Meghalaya Boxing Meghalaya Football Meghalaya Karate Do Meghalaya Judo Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Meghalaya Wushu Meghalaya Arm Wrestling Muay Thai Association of Meghalaya bat ka Meghalaya Jeet Kune Do Association Number 19, Sri Gabriel M. Liamgao. Number 2, Sri Arvinstor Marak. Number 23, Sri Gabriel Walang. Number 6, Sri Orang Singh Sun. Number 20, Sri Charles Varga. Number 14, Sri Sanchar Ki Arlingdo Kaba. Number 13, Sri Bryce Sarwar Marpunyara. Number 8, Sri Damang Bait Lamare. Number 1, Sri Matthew B. Kurba. Number 4, Sri Sajjay A. Sama. Number 5, Sri N. Sungo. Number 25, Sri Bonseng Marak. We have number 3, Sri Meral Bond Syndrome. We also have as part of the MLAFC, we have Sri Shakliya Wajri and Sri Shekshum N. Sangma. Let's give a round of applause for Meghalaya FC. The captain is Sri Bante Dolindo. Team manager Rangsan Mauro. At number 18 we have Sri DP Walam. Number 20 we have Sri Shakil Ahmed. Number 11 Sri Sopnil Temple. Number 1 Sri Poli Sama. Number 24 Sri Damsal Prem. 22 Sri Nari Lindo. Number 3 Banor Blang Nari. Number 10 Randall Rangat. Number 8 Sri Wansan Kalprang. Number 5 Sri Lakados AM. Number 2 Hello, Daya. Pi ketu ngah cap ngah po group kang ketu ka award buat kini football na. Ma. Andeng jong ka. Kita jong dia. Bejong. Andeng kani jong you award ka jong.
football award hajuk kan dah. चीज करने ओए करते हैं ना यूट्यूब पे नहीं बाकी चीज करते हैं सारे गोली डाल दिया पकड़ा Officers. बनके तो बहुत अच्छा कितने 90 मिनट तक तो नहीं खेलेगा होगा नहीं सकते हो गया मैं हम एक बार इधर खेला था याद है बॉल तो आया Jylla देखिए करके मगर फुर्ती है Kinongilam Kanot Garo Employees Association NGEA Bakantup Yo President
Brithen M Sangma kila kendo ia UCM ke GHADC bandawa banyo ialah kabainong kabala saateng mentala bun benai ringkat bakajing kentiu tulok kat kumki kendon jong ka 5th pay commission. Kinong ilam jong kani keseng kila keno ikinong ilam ke GHADC bakila pendon kam bakla ia kepisa ka bedai ka tulop kinong terina ka benta kiwei pat kijinglot jong ka executive committee. Kila keno ru bakadon kajing pendon kam bakla ia kepisa pat pa. Uni unong yalam kani keseng uloong bikinong tre GHADC kila sya set tulop mentala lai pau benai. Kila dawa banyo mardor ya kabainong na kabenta kini kilai pau benai. Uni unong yalam ulapen ken mau yu CEM bat ya ke isi hibarok kawe da kabakeli. Pinle kumno lada pisya set tulop lai pau benai da e pin besai ki kon berkat lem yengi. Ulaken turu ya ke sorkar Jylla ban pelat nyo ya ke pisah ke bedi ke tulop jam kinong tre ke GHADC. Ya someni bakko changsate chingni plak juk chakaniko aro chingni neknekanirangko achika songo songdongeng ba plak chingni jongada nuabi mako phagba sakantina wiya thainakta namnekiya dengthang manja chinga Garhwis Autonomous District Council lo kamko kai cha ingapa employee rang wa dengthang manja ino kam kha anio chingni batanggemen sumarango jei dakke neknekanirangko chagronga apsan dakke dalona kengkeng chinga mamung dengthang gijan apsan dakke neknekanirangko chinga dalo chakna ampul gija 자그롱 나갔다 나게냐 마이나 증니 플락 감 가구문랑니 당가 배샤랑고 만자니 아셀로 증니 녹당랑고 송살로 원데게 등탕탕 나가니랑고 증니 장기 당하니요 살란티오 닉니까는 거 증아 바떼 자그롱 나갔다 나게냐 우닝은 증아 증니 플락 만근이랑니금은 제가 창니창 증니 오토리티오 증니 CM랑고 증니 EM랑고 바 증니 늘급하랑고 장니창 잔압겐 침오바 암겐 침오바 Cingna dalona kengkeng ba cini mat geni nangko ciong kata wamang ona kata manja uni gemen cinga salsa ni jamano salsa una batte cinga ni kan nangko dalo cinga chagrong nak tanangnya maina cinga mandirang ni janggi thangrong bewal kata janggi thangphana kata chol ko manja cini bisa disarangko purat tani rangko ba cinga dalat na syana kata plak nangani rangko school fees rangko admission rangko khana kata somai kata manja aro dalona kengkeng cini disarang na cinga admission ko ba khana manja aro monthly fees rangko ba cinga clear khanak taman ja uni gemen cini bisarangko badia ba bisarangko de uni aselan school ni ko out khana amani rangko cinga nekna kata mana yan namin cinga dalbia dukni nga aro wasanong ja cinga songsalo jangi thangani ba mamung ko ba cinga thangka pesa nanganiyo mamung ko ba cinga bakar ai jangi thangpana kata bakrem na kata cinga sol ko manja yan dalbia cini jangi thangani dalbia dukni nga aro cingaba mandesa nonga jangi genang gepongwa uning men jangi genang gepongwa ni men cingaba salantio sani kubar ngani kubananga uning men cinga cini man geni ku manjani gemen cinga mai ke jangi thanggen cinga wisoknan ampelja uning men cinga cini man geni dor maharang ni gemen cini siemu changni chang re duwe mungna cinga janape amme bieni gen cimoba dalona ba cini man geni nangko chunga kata ona kata manja ya belsi dalo cinga agusta bonangna pelihat dalo Januari ni chanbai jachet kapejok ya belsiyo cingna cugumuk wamang ni cini dorma ko na jageni kusan onang meteng uning man kasar jongwa dan birang na sibang bat sunset ni phabo ya jachet kapingo jageni kusan dorma ha oning ode cinga mai chim aro mai daki mancha cini family ko maintain ka gen uning man cinga chanchi sokja uning man cinga batang man sumarang ko ba ya cini mat geni na dengtang cholang ko ai cinga cini otoritirangni kosako MDCrangni kosako cinga sakatani ko taka haida daloba agana kata manja maina cinga jangi genang pa ongphani gemen cinga ba okhri de badi tana sakna kata matgen uni gemen cinga ba cini mat geni na haida mukhangchi dengdang takaba ja khurang ko haida kangkhuna nangna ba donga uni gemen cinga dalo cini kharmska michikmarang cini magaparang dalo sar CM ko gronge je agan gekani rang ko taka chem uno cini CM dalo agana ha ya September jaude cinga na simangna odgen adimna kura chakaha patangaman sumayo ba cingni changni chang ri doe singaniyo yandegen agan chaka andeba talona kengkeng ba khamde ongja ya ko aganion cingni dalgapa ko matanga gatonga uningman cinga ba cingni man geni ko apna bina right tonga uningman yanda kapa kurangna ko jokna gata dratan nang ko matna uningman kema kapa cina cinga ba cingni man gijani ko sa kaket aganiga cingni man gija ko cingni dorma man gija total cinga talo ja kolachi kaptainga ha patangaman sumarango asonggopa
MDC랑 바 아가나 증아 증리 아송 못등온 나수님 밴딩 셀라리 그 먹고 맞췄대 온난겐 님나 증나 창리창 구라 착가 니오바 내겐 MDC 탐보 집방아야 앞산다게 등탕탕 belsi bunga prakna asong kupa MDC rang gemekan iyan dak bakataku pangnan aganwa niba tarang ba chusok machote onangja apsandake dalo asong ingpa sini delga parang ba dalo MDC ong asong parang ba ya katakun agana niba niati nibo belsi sao tau jachet kapling jok jagani usan onayang ongde nide sini neksam soni kita patanggemen tugia ketan haida yaba ong thaina badonga unigemen jasa rangni ko ni donayang ode pending sini pending gemekko machote na kata ma chung motjawani chinga nekat na kata ma ninga unimen khadongani ri chingo namen dongsang jak dakkinga unigemen mkhang chima ngen chinga kana kata manja leba chinga chini man genina dengthang thang jak ku ga aimuna chinga takil kanirangko dakang nani chinga muksongya unigemen talo jekon CM chingni sir CM agana chim uko chinga bini agan gemen katao pangchakke chinga nichakhugen chinga September kengrangona ba bonkhame chibongorangona bini agan gemen kita chinga nichaken uni jamano mamungko ba chinga onjang ode chinga batang gemen sumoyo batang gemen bichirango jekon chinga jagatam gapna memna district council ko kam khagi jandegen donga apsandake yandaka ba jakurangko ga na nangna ba donga uni gemen khasara chini dulgaparang nasimangba chini ukrainiko chini mangeniko kakket on paode chinga nasimangko ba telbigen unigemen chini karum skaranguni abithang yaba agana mega unigemen winaba khandeke sumaiko onakta namkinya sangsada ya sumayo negi agana nakta namthainga chinga beben blakan masia district council kamko kain gappa mandirang de dukko chakpa nimna blakan masia unigi sepon chinga chini mangenirangko pasakkoba manpagen chimoba chinga chini dalgabarangno naniko manpagen chimoba chini perangko dakchepe nanikoba ya sumayo khandeki agana nakta namdekinga sentaro ba stateto khagabarang uamangde 6 perangko maningjok ba matamrang 5 pe ko maningjok niba chingade dalona kengkengba 4 pe kon chingna oneru rukuinga 5 pe ko chinga badita chang chinga demand kaingjok nibangba chingna dalona kengkengba yako implement ka kuja unigemen ndegi agana nakta namdekka thangka paisa manjoko yako nasimangna ongen hanimna chinga kurachaka basakko mangen unigemen yana chinga khadongja unigemen port peko chinga wamni oniga ko chinga chakchaki raingon chinga ye port peko ba kacham peko ba chinga fixo sa ni chinga khalaki ruinga maina uno chingni mangeni rang belsianti ba increment rang dongphachim ukoba increment ko ba chinga onja patanggamen jian district council ni secretary ong acham rikse armarak wa yan chingni mangeni plug increment rang ko bonate muna yenege khalaki ruwanga talona kengkengba jian secretary ong asonginga ba jian CM ong asonginga warang ba yako kham kha pulkuja chinga changni chang yani gimen ba napingjok aro aganijok molijok ndimong talona kengkengba chingna ya fix kon chingna oneru kuinga unigemen deke agana nakta namnaka chinga district council lo kampu kaingpa manderangna de bazaloba je bustrangko phallingoba chingna khumi dingthangmancha phallingama unigemen chingna deke onchepi khalaki ruingama yakho changni chang indaki banga chini dilgaparangna aganijok apsandamon chingaba bridge aphainga dalo nibo mirong dam thangdoa mishorang dam thangdoa apsan reton chingaba bridge anagta nangau kakinya yarangan namen chingna dukni kathaunga unigemen chinga port peo dalo bisongni kusiong ninganigemen chingara aingachim niba chingni increment angkode on phana nangachim nimna chinga changni chang agan ge chimoba dalona kangkhungba yakoba takja unigemen pipe kode changni chang aganoba bisong thangkham anjoko thangkha chini fan positionang namjoko ongen nimna jana pedongia niba basako thangdogen basako ongen ko chinga agana katamanja niba mana de pet chinga yanigem ba chinga ba ja kuku again unigemen chinga donthong jaba mana chingni mangenina chinga ba takakna chingoba right to 100% donga ni chinga antang ba masia unigemen chinga chini nangnikani ko chinga demand khanggen takang hugen da siagan gemen kita haida September chiboni jamanode chinga ba mamungko ba chingna dakjang ode mamungko ba chingni mangeni ko onjang ode chinga patanggemen sume jekon strike ka ban ka bodeng thang jakuko ka apsan deke chinga kangani gangna chinga tikae donman ha yaksan agar tinga plakon mutela
ko nanina maine chingaya JCDCO khagpa employee rang bibin banga ndibe chinga magparang ni ta dingthang mancha da alo chinga sir CM ko chinga grongna gtar yang ha maine chinga ndita belsigini jadok na kangkang chinga chingni mana nangni rangko chinga manjani giman chani nikani rangko mana uni giman chinga mol na gtar yang ha lege chingni molingon biya September jaw na ganap ta ha lege chinga apsan mong nangremani ko dake dalo chinga riba maina chinga magpa nge banga nokdang ni nikani rangko mana bisarangni sa dinga o aru dirangni poraini o chinga banga ni nikani rangko mana aru salantion chinga officer ibana nangani giman gari parangna chinga banga ni nikani rangko mana lege chinga maideke chinga officer bagian maike chainga ringinga chinga sa uya uni giman chinga dalo CM ko dingthang mancha grongna gtar yang mthela yasa Kaseng Narilum Garo Nik Samso Garo Community Organization NGCO kalakinther yo menteri rangba Konrad ke sangma halor ka jing ong jong u ban nalum garo omdon ki nurse ki bapintbit ban rungkam ha National Health Mission NHM unong yalam kini kaseng uteng rak ar marak ulong bakani ka jingkren jong menteri rangba kamlong setia ka bedon nongrim uteng rak ula keno ba yaki kam nurse la thung klem dapin bana pai ba Ulo ongru bagi don bon ngot ki nurse na rilom garo ki bapintbit bantre ha NHM. Kinong yalam kini ka kinhun kila kerpat ikitu ki bala dep thung kam ha NHM ban sangi shipor hadu baka sarkar Jylla kan ay ka juba ka babiang halor kini ka phang. Mijar yang ka ba sal phulru punga thariko jegon CM anchungna ML NHM ni gata statement rang ko na chum yani bidingo chinga bang gija jigala tinga maina आज का असुंग बंगबतन ANM GNM दकबरंग फोरेस खेनियो बंगमान फासुंगे दंगबरंग आरो खामग्रे मानगिजान दिन दंगबरंग बंगाचुम आरो उनि खोसाको CM नि आगान गबा खाथारां आरा गारुरंदे क्वालिफाई अंखुजा गबा खाथाओ आगानानि बिदुंगो चिंगा नदि वेटनेस का गारुरंग माइकि क्वालिफाई अंजा बंगमाता छादाम बेरांगान फासुंगे माइ दंगबरंग दंगा उनिगमन क्वालिफाई अंगबरंग दंगा बंगाउन बिहापन दंगा उनिगमन या क्वालिफाई अंजान गबा खाथारा जातनि खोसाको जातखो फोरेया मेडिकल नि गता उयानियो हेल्थ नि गमा उयानियो फोरेस के दंजान गबा खाथारां गता ओंगा उनि गमन बांगबातान आजक्रां नर्सिंग दकबरंग बंगा GNM NM दकबरंग बंगा BAC मासुते दकबरंग बा दंगा आरो जेन जादकना ट्रेनिंग नेमना फासुंगनि सर्टिफिकेट माने दंगबरंग बा दंगा उनि गमन या खाथारांखौ आगानानियो CM नि क्वालिफाई अंजान गबानि खाथानि बिदिङो जों बांजा जिगालानिखौ दालो तकादेंगा उनिगमन जेखन स्टूडेंट रंग को चिंगा संदी मासी संदी यानी गता या मेघालय NHM नि गता एफर्टमेंट रंग नक्सुजा ngaba khatharang ko चिंगा बांगबाता सोमेन मानसुआ हायदा नक्सु ओदे चिंगा एप्लाई खागेनसम गबारंग बा दंगा बेबेन इयारंखौ बिसुंनि स्टूडेंट रंगनि यातानि गता दे जेरांगन GNM ANM दकबा फराय गबारंग वारंग एफर्टमेंट रंग नक्सुजा ने गानेगा बेबेन नाकानि ख्रिदि वारा फ्रेश एडभार्टाइजमेंट रंगबा हंजाखन आरो हंजा ताबा नकिंगा आरो थिंगा थांबा सानदिनियानियाव एडभार्टाइजमेंट खारांखौबो नकजा बेबेन एडभार्टाइजमेंट खारांखौ नकेन्स मोदे बांबाता छादाम बेरांगन एप्लाई खागेनसम आरो मानगेनसम उनिगमन यान दाखसुकि एडभार्टाइजमेंट खा ngaba खाथाओ सानदिनियानि गदे एडभार्टाइजमेंट खादे दंजा उनिगमन मखांची जोंनि दाबियानि यान ओया जेरांखन दाओ NHM नि गता मेघालय NHM नि गता अपॉइंटमेंट खाचम वारंग को कैंसिल खाखुचिना आरो गता लके प्रेस एडभार्टाइजमेंट को थाइ खुचिना आरो जे रंगखन दा आलो अपॉइंटमेंट खाचम मन को कैंसिल खागाल खुचिना जोंनि दाबियानि दियान आरो जोंहा राके याखौ जोंनि स्टेट CM ना बुयातेंगा आरो गता लके मंगना कैंसिल खाइ मंगना प्रेस एडभार्टाइजमेंट को थाइ दे नामगेन माइ लाकोदे स्टेट साननि मामसलबा दारांनाबा गिस सागरकानि दारांनाबा गिसको निकने ककानि दंजाना गताके खामको खावदे नामगेन निचंगा हेल्थ मिनिस्टर नाबा वेतेंगा आमफरन लिंगदोनाबा उनिगमन इयान नाकबा खामरंदे आथिं जा थांखन आसुं थांनि जियन स्टेट सानो दंगबा आजक्रांखौ डिस्क्रिमिनेट खागाकेंगा उनिगमन जोंनि दालो राखि वेतनि दे दाबियानि दे आरो दिदियानि दे यान दकेंगा जेखन जोंहा दालो डिमान्ड खायंगा बा दाबिंगा बा मोलेंगा वाको खना चाखुचिना जोंहा स्टेट CM खोबा मोला बक्सा वेतेंगा उनिगमन या फ्रेश एडभार्टाइजमेंट को गता लके दाखथाइगौ दे नामगेन निचंगा आनसिंनि स्टेट CM बा मोलातेंगा उनिगमन गता लके
아바 칭타야니고 닥코치나 아로 캔슬 가갈 코치나 칭아 야제 랑콘 FN 카 아침 바랑코 캔슬 가갈이 갈로데 남겐니 칭아 파라공에 날 Nakadaw ba ke election office jong ka KHDC kamsham lapen kre sani ye ki jenat ban pelong ye ke election ban jed usodar pathamai harat chabong pen ursla kabalabu sngi ban long ha ka arpun re tarik Nailar ban ha ka arpusan tarik Nailar ka KHDC kelapen sangi shipor ye ke election tat hadu ban dapen bana de kumboi pat kani ke jingle sendat ke KHDC kalakta ye kamat yong jongka namar kamla ban pendep ye ki kam ki bakalabu sngi bat ki pat ba karat chabong bat ki kertong ki lapen kre ban pendep ye ki kamram ban jet yu nong yelam jongkarat ki pat ba na rat chabong ki lekar nga kli ye ke jinghiar ke perkhat perdan ban pendep ye laki kamram na kaliang ki nong sensyar ka KHDC Khubor ka KHDC ki lakular ban pendep kloy ye kini ke kam Henry umtip lano kandidat banyak simentahan ke election jongka jinjit saudara jongka saurat ngadai napok rat sabong namang idon saut likirat hapok jongki makarim ki bahap pok kaan ke pelaksana jongka diskusi haus nem saja kena sebab kena pinyo tok lai likirat ki ladep ke pasak kadai sepangkarat sabong yang karat sabong la debu ya kasni atun riu tadi kebut mesti sejai nak yang jongi ngedon sangut ki ba simbenta ki kandidat ikani kakam te ngang ada way nak kita umum mana tenrai kesan hak arpun riu tarik atau arpusan tarik riu baje janmit ngiyok ke Khubor balap pasangai kan jinjit saudara means kan election kaban long arpun riu tarik kaban senang lu pra baje hadu saw baje janmit tenang tak kadau kabu ke jing lengok nakal yang suajong ngasimet nakal yang jong kirang ba snong nakal yang jong kinong sensar snong nakal yang kinong kesan ki badan rengkat batengah bat kebaar pan kabo ye kajing lengok na mentah ki wei pat ru kan thup ki besim mentah kum ki kandidat bat ye ki nong song jong kara sabong bar ko wei tenak takada ko pelong ngi bangin wan tak singi hapo diskusi namar ngi hap po kata ka saurat ak ka bepet ka bakmi najrong ka diskusi kadon ka komiti jong ka election committee ka ba diskusi ka de sena kat kum ka provision jong ketegaan tenak tak kadau ngiwan mentang sengi banyu di side kai kadau kebadan sadin dan kai kijingmut ya kajing le kerke ikan kam kebabu ya kajing rumah jingmut ha barok we garai namar bakum bakal mentak ala sabong kam don sodar nak kata kadau barok kinong Shillong kilang nut ba arpun tadi nginjet yo sodar bat hadian jong kata kan long garat ke babit ke biang rengkat badunang yalam ubung mutu sodar naduk menu ka kumba kalong mentah kat sabong kamtan saudara syuk lah kumba sau benai san benai namar uniu saudara barim ka jingka kut ketem ke jungu ngalarangam baklah kemut benai ba hadian jong kata ngila persang banyo dau acting saudara tendai kumba kalong pan namar ba barok kirat ngedon lang barok sau teli kirat barok lai teli kirat ka jingong saudara jong ki saudara ki badan kata kapor kalakut tenang tak kadau kadis konsil kalabu bat kalapen krek bahkan dan ke election saudara habro sau pelikirat tela dep senai kata election committee bat kata election committee jong ka jingjit saudara nak bentah sau pelikirat kala peniat kum kalong mentah kala dep lai pelikirat ka pasak ada bi setangga racabong kai ka bengkuan mentah kalong kum ngai thu menai ba ka jing pen sangat kensan ya ka jingjit yo saudara kemut ka kam tu nasu tangkat ala ni kat lai kentah prabaji ngin senang mestep ndre baji janbet ngiyok ikan ke Khubor tu yeno pia keduk mentah sengi ni wan kum ke kenhun ke badan hapdeng ka jing lengkom jing mut mo hapdeng ka jing bom sai dai tamangi ten rai ya barok kinong soson jong kara sabong teng sngo ba kat kum ketika jing tip ni iba uba pentip sa ketika election committee udai under secretary uba dai pej ya ka jing sencha jong ki sinong ki taw mins ka ilaka tenang takadang wan ni kenduk mentan dina sumi la kamera jong ni kren batu kai gadang dan nak kalian kajung ong bet kum kat kum kajing pentip kalong bet bakadon kajing bom biang kajing ujor halo kajing bom biang kajing penkai ya ka election kabamut ba kambiang ketika election committee ke bapen yat bet ya ketika jingjit soda kata jing sai ke bengiyo ten rei toh ngatrai ni sngo tenat bat bahadin bangila yo ya kenika jing ya kenduk dan nak kalian kajung ong ba ya kenika kam nginong penslem naman sutu kakta mo kakta ya kinong simenta kakta ya karat kakta ya nong sok senong takum bakalong menta kamu ngiyok kajing tip wala ada kampat long haka
hakabalong official tenrai verbally ke Shillong baik ba yakani ka kam on sa simkloi but on sa pendep kloi te kata kada ke jingwan ke jongi banyak kendu kenang bang ba kinong sok Shillong jong kala sabong kini yo jing sai hak bagi dei bat ke jing persangak kan san ya ka jing jet yo sodar ka badai banlong haka atman teu teri kemut masing saja haka jing sisa ban ong ban penhun hadu kata-kata kam te ke jing hun nyim yo ke jing hun ke sisa namar ba nila persang ban tip ya ka daw ke baten rai mo kam dei tang ka jing ya kren ten dei la ka long ka bala ang kwat ka jing tho ba halo kan ka ground halo kan ka nong rim bala ban persangak ka bakat kan ke jing pen kre namanya kan ke jing pen kre kam tu na ya ka lai banai kemut ar banai mentan barok ki bamut ban si mentah kemut ngia bun kam pen kre ke ke jing ten rei nakaliang kumpaka bang yo jing sai ka Shillong ba ya kata ka benta ba on simploy ba non pendep ploy ke kam ten rei ban ong ban ai pat ya kan nong rim ya ka daw ko ba tikna da ka jing tho kemut nyim yo kamu kam fix tarik na ta yung dalam tahu ondas ketri kum ai tarik ban blong berbalik bang ong mena kampat long official ten rei berbalik ka Shillong ba ya kan ka kam on kloy ban ngin persang ban bu ya ka hapok khandai tarik jong nu banai September 11 tengi sampai endangi yo ya ka oda kat mo jing siam jo pi ka ai tarik ka daw blong pat ba ka kan sat pensangek sana ka jinjit soda te kadau ngila persang ban yit ya kadau mo ong mena bakan nomlong tang da ka jing kren tin dei bakan long da ka jing tho nama la pensangek da ka jing tho ngila pen krek ka kam bu da ka jing tho te kadau ko dei ban long da ka jing tho ten rei kum bakan long menta nyimpat yo ka solid evidence nakai kadau ka pelong ban persangek kan san ten rei nakaliang ka jong ngila ka pat da jing syaba ni dei ban yo ya ka jing tho ka pasai kai kadau balai ban persangek kan kam Matrai to nakalian ka jong kerpat ya pi ki pralok ki badai na benta ka jing tip na benta ka jing sa jong pa la dalong ka bala kerpat ya pi ba kin sung ba ban bud dilim kan kam bo nakalian ka jong ngi lawan ya kendo yung te kita ka ong ba ngi ang nut hi sa kan don ka jing tho ka basai ba hlo kita jong kita kan rim ni pasangai kan kam tenai la dalong ka bala ang kerpat nakalian jong pi kin sung ba ban bud dilim klam bo pa ba jong sung ka sabong nom sa ka dum kalau menta ka sabong ka dai ka wei na kira ki ba tam jong ka than reward penusla reward mi ngi penusla kapun sela ka kentup apa kana cabong ngidon kat South League Shillong te nak kata kada barak kat South League Shillong kemut ngihap ngidon be ka tup jong kana cabong kemut barak kat South League Shillong kino Shillong ka jong kita kat South League Shillong kini sim menta banjit yo usoda jong kana cabong te kumang ong mena ni sengau sorong bang ni kemat ya kana cabong te nak kata kada ngidon kam kerki menta ban yo nong yalam jong karat ke ba tam banyan jual bat kuwe pat kira ki badan nak thanjuan ni bat ka pun sela ka de kan nong ba la de ka benta jong ka ra chabong ka balong ata du ka ben ka nong ba jong ka reward mi pila pring thul de khnet piti ai nga de ba Samuel Khubor masat ubade uwe na kinong simenta unong ya u contestant nga de ata du urang ba Shillong jong ka Shillong sebukon ka bade ka we na kisnong ki ba ha pa jong ka ra chabong kemut ka we na kisnong na pedang kita gi Ka Fort Tirot Singh Memorial Trophy Football Tournament arjar arpulai ka bekit sanlak tingka ka Song Buskit balapenyat da ka 7 United Sports Social and Cultural Club jang ka East and West Khasiels District kalasdang haka arpui terik Nailar. Haka arpu pra terik Nailar ka jingi kun kalalong hapeding ka Jongi FC persya ka Linching FC. Ka Jongi FC kalapen kala lendang ya ka Linching FC dalai ko lanot.
Badak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak adu pengindah syambiang kublai syibot.